Na telefonu može se transformirati zajedno. Treba, ali vidjet ćemo nešto. Onda ću ti... Možda i masa. Ajde malo radi na njim, ajde. Neka osmijeh je dobar. Ne, ja sam mislio da je element iznenađenja. Ti s početka usmjeravam novom toku, obi ga bi sad dok mista, ali ne mogu,